kalau kunun tiror kami luwak. Malu-malu banuangku. Mana sampang pangan kumindo to ang umum ko Kepada sa kamaro seleksyon naman. Allah ibay nender kan desi anan no. Isang silokan yon dito lo. Ya tabu. Antarul wa. Delta. Oh ni kate. Para ni ko ke marap. Keluar kan dok? Keluar. Kami mana si dua di papat. Oh iya, kamu apa? Oh, Bang kamu tahu Lina? Oh. Kenapa nasaro kita? Sama penunu bang ada bang. Oh ada Dewi. Ah,
Randy Rap, kada ko kadang Randy. Ang bayang busarungong. Ang bayangan, may tayo siya nakilay. Tay. Nagkili. Kaya maratang ni puto ko na may yakang ko. Kyan mo Maambayang ito papon. Ditengkap mo yan. Mana pa? Ay, loy, lolkon. Para korong kay si Ipingan. Di pangalan kini mata. Putas surat ko eh. Ay, ini sama palit mo sa mga batang kau. Parang ko na di dapat dilim sa isang tao. Kanya lang, kaya yan. Tolong ko din yan. Sanga ako pa ini, Mel. Sabi namin, Mel. Dilim kay tanglutan.
talong taon di lambas si Pulipadang. Di lambas si Pulipadang. Tayo na sa pasalo mo to ng kakirandan. Pamijong-jongan sini. Tayo na sa pasal. Usap. Kapan? Boto ng kakirandan. Boto ang kakirandan ng kesok kaatuwaka. Boto Kesong katuakan. Neng kesong katuakan. Dende baiti dende inde tengah paisan. Oh, kamu may sonde Omar kato. Pela omo mi te per kada ayun mo. Oh, gelo mo tawo mate dende baiti dende tengah paisan. Mana kuah ya bra. Mana kuah. Mama ako na bulo na parang kasalle. Mau ke kuat tu ke lah. Ini tangan. Parita nga kasal. Amu kapu amu lowa mu sonda indomu. Bumbulobo.
Oh, gambar-gambar ron mana sama mata. Dalam pemam nak kipia. Mana subay? Salah turiang ana. Oh, mama mo. Mama tetya, Lola. Mana salah turiang? Iya pian na salah tampang arura pinaola. Siya. Tama.
iya. Kami boleh tolak. Ah, dulu rakan. Kami pada buat. Ayo berapa? Oh, kira itu kok lagi sosok kan. Karena kok ya kalau boleh. Oi, mana kuah? Ay dampi. Marusuk. Nah, di porak yo ada tahu. Orang ini nama sakit. Bugidi orang terlagi dia kalian orang. Oh, ma bisa sulle pendo male, ma pendo oh, pendo male sulle. Ubar ka di ko lele. Anak to. Iyo. Si Pental to daw di pora daw na. Ano daw to eh? Penonton dulu kayak. Cewek cantik dari Palai. Dari abadi kan toh. Paling mak komen. Pindah to. Lo ko boleh karena aku eh. Ako ah. Ayun sa mga pikiran ko to. Motor yung eh. Ba. Maram ki. Oh iya. Oke, oh. Oh, inilah barang-barang antik semua ini, guys. Inilah barang-barang antik di kampung ini. Oke, ini kasabad yang ki. Oh, ini, wahai. Oke. Barang ganti kita kasaban dia. Nah. Bisa menolong buku minok itu ke bitungan nih. Menolong buku minok ke bitungan nih.
desa dia. Desa. Lara moko ang padi rante ang moko. Tahun balangan no. Manda ko mo kita ayan ni malan. Yo ti ko na di nimbalangan pabilo kanang kita ta. Ko naranasan non na suot udah pa ipalan sa mo kadir la sa man tumangura. Udah pa itu penikmat bugi di sini. Masih sama banyak yang yang sedang dengan seni bugi ya. Oke, luar biasa. Oke, selamat kalau kemarin linar teh. Oh, anu, Yohana Tode. Maripan. Ini Posalti. Oke, ini dulu seni ini bir putih. Oke, bir putih. Ya. Soro mereka tempo mo. Kalau itu apa dah ya? Oke, sebentar sore lagi dilanjutkan. Dadalita. Oke, Dadalita. Oke, Mama di sini sudah madu Pak Mungkin kalian semua. Ya. Oke, Reni mangadi parampok pa sa nama ko lakoto Bonobera iti. Nekesia untuk meran nekesia to. Yang mana? Meran nekesia. Oh, nekesia. Salamat de Reni. Oy, sana kulena. Oke, Reni mangadi ng salamat ko nekesia. Iya, di kosulena mo de na. Tay mo tiro to mabugi na tiro ra. Oh, natiro taru. Oo. Tiro iliktan non mama mo. Oh, lita, minaturo ko kate lita. Oh. Baru oh. Demikianlah kegiatan kita hari ini, yaitu acara dari turun-temurun yang dilaksanakan untuk ritual menolak bala jika ada wabah atau penyakit-penyakit yang lagi melanda kampung. Dia akan diadakanlah ritual ini. Dan tadi pagi itu semua masyarakat kampung keluar membawa ayamnya, membawa beras, kemudian dimasak dalam bambu, dan dimasak sepanjang jalan ini. Dan kemudian ayam juga, kemudian ayam itu bikin sesaji untuk diberikan kepada para leluhur dewa yang ada di sini, dan ada 3 macam itu ya. Semoga ritual ini yang mereka yakini sebagai cara untuk menolak atau
mengatasi wabah penyakit babi yang melanda kampung. Oke. Ya, dari Desa Tumbuh-Datu, Kecamatan Sanggala Utara, Kabupaten Tanah Toraja, COVID menyertai secara langsung di atas 4 pohon bambu pada frekuensi pitu-pitu misa sekali mengudara 2-3 hari menghilang. Dan inilah televisi Ompit Sanggala TV. Kami na lang pantirang pa televisi ko. Papri. Oh, kanoni. No kanoni. Yo. Ah. Tama mo kung kita No kanoni. Yo. Yung maran ito. balikin ando ta man tanda ni ran salana. Oh, ni Ranis le. Oh, iya. Ayo, oke. Kayak si Bunga mau kemana dak apa ini tuh pian. Si Tayan kia. Si Tayan Oke, baik. Jadi ini Ompit mau pulang. Kita lihat dulu ini. Nenek-nenek ini sedang mencerakan sanitari yang sangat tua juga. Saya kurang tahu dari anak apa yang akan diperagakan ini. Ya. Jadi tarian tradisional yang dia mainkan ketika waktu dia masih kecil. Oh, gandele si Sale Limanta. Pasale rin pa. Jadi mereka bernostalgia ini. Menyenang masa-masa kecilnya. Mereka menari-nari seperti ini. Meskipun badan sudah bungkuk, tapi semangatnya luar biasa. Oke. Oh, bayan na malolo pokok itu na ke ngirigen ko ya. Iya, bisa malolo pokok midok itu. Pinabi pa di boko te. Oh. Ya boy, malolo ke te pala rito dona, na malolo. Iya. Oke. Salamat ako, Nek Jelin, oke. Oh, Nek Jelin, salamat po mi. Weh, tungan ni Mira. Weh, tungan ni Mi, na di shooting ka, natiro po mi ano. Tunong mambela. Tungan ni Mi. Tungan ni Mi. Bagian dua persen teh. Bagian dua persen teh. Nanda kalebu. Oh, nando kalebu. Nakan umare ba kaduka ulah. Oh, di siapa? Oke, jure ya. Ati pala ko ba tinere tata. Oh, ya, nondo kalebu sana teh. Ini sih deh, nondo kalebu. Dancing. Lagu lete. Target di penendian. Lagu na Mira. Lagu apa kan lagu na temay? Bisa birabi pa ibu ako te. Di pambalo ko rin limanta. Tumbira pa. Kemana posisian ko? Ko kande ka. Deh magel tanhar kapita. Dale. Ajar kamu ko kande. Mayroon kong gamaran ka pa. Oh, bebo. Oke, nenek yang baju ungu, semangatnya luar biasa, masih kuat. Iya, ini pada baju ungu. Sa gamaran na. Tapoy ito malene ito gamaraya to.
Ya, terima kasih. Mapang-pang mo mundo ko. Mapang-pang mo ko mundo. Iya. Mapang mo. Ah, Mapang mo. Tang kwatat. Wala lonan nondon. Tang malolo. Yan o ka malolo. mapadi ba kami? Iya. Oh, iya. Pagparuko. Biasa mo londo. Iya. Yung pang-pangan dolo, no tolon no roki. Si takwan na ang lokis ko. Tanga po ko ako mapaadi. Padi tanga mo para kay Iya. Ano pa ito kaledikan na kita na. Iya. Pangan nenek dulu, nyari nenek lagi nyiri ya. Jadi makan siri ada kata. Apa itu kata? Makan kata. Oh. Nanandami sa amin kina susita magelo. Malay. Nalay pa matapay pasayan na. Terus ang kiyata mamatapoy na yato. Adi ko ata na ala nagpapyata ko sa ora maabangan. Iya, ridi sami sembako. Aku warga sembako lan. Siapa? Sembako na nenek. Oh. Diri di sembako, ini kumano ko nenek na malapo nondo. Oh, mangko tadi kumano ko nina. Asa yang ko. Ah, papyo kami ni ale. Iya. Ah. Ako talo na bugi misa. Iyo. Oke guys, kita mau pulang dulu ya. Terima kasih. Ya, sudah. Oh, nenek. Yo. Oke, sudah makan dulu nenek. Yo, terima kasih. Selamat. Iyo. Selamat. Apa? Lada apa bertemu siang? Jangan masari rompon. Masari rompon. Pemanu ko do. Ini kayak do eh. Melambi ito. Iyo. Sari rompom mata. Kuan ito nenek lan di kuasa lamaan na nilai ini jo may mangkasa o baju orange city baru baju orange. Oh. Ganti dia isang baju orange. Ada ka oi. Salamaan na nilai ini. Oo, Len. May iyo. Ya. Nilai ini. Iyo. Iyo jo may mangkasa. Iyo, iyo. Ko mir ka to. Iyo. Bona. Matokon no dole. Iyo matok ko. Si pakar-kadam ini. Oke. Salamat iyo. Oke. Sudah makan. Oke, terima kasih. Oke, siapa pula siya kinukongi? Do, hindi to do. Mana ini? Oh, ada buntu. Oh iya. Oke, pulo. Oke, Mbak. Oke, ku. Berer kuando ba, melam mata berkanina. Oyo. Mi poreira katunondo. Yo. Weh. Oh, weh. Oke. Saya mau tempo juga sejak cewek ini sudah nondo. Oke, mantap sama aku. Jalan-jalan teman. Oke, terima kasih. Dari Silalang, terima kasih. Salam sama Richard. Laki-laki bilang anaknya dari Papua. Kabarkan Richard tuh ya. Mana pun Richard? Richard. Mana pun Richard lah. Oh iya, mana ya. Oke. Keren sih. Udah semangat malu kan. Oke, baik.